pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u novi gameplay ljudi. Danas nastavljamo sa Minecraft proživljavanjem. U ovoj epizodi ćemo, kao i obično, uvijek ćemo tražiti skeletone, sve dok ne nađemo preko more strela. What? Dobre. Idemo sada, stavimo, pošto smo ubili već jednu kokošku, idemo, ne nađem ugalj, nego idemo tu ugalj. Opet sam vođen stavio. Ok, tu ide ugalj. Vođen se ostavimo ne kram da se peče, nego ovaj chicken. Ok, imamo tu 9 baklji, to nam ništa nije potrebno. Ali danas ćemo isto tražiti skeletone kao i u prethodnim epizodama. Tražit ćemo skeletone. I da, kao što vidimo, tu je jedna mala kravica. U stvari dve. A nije jedna. Ajmo još malo da razmnožimo. Ovdje dve krave, ne znam da nam je ona treća. Ne znam, nije sam. Ali evo sad ćemo ovo ovdje posaditi. Dobro što imamo baštu. Bez farmu, kako god. Ko voli, daj mi ovdje ću daći vamo. Ću ti dam von. Tako da ih ima što više krava. Evo jedna. Dobro je, 1, 2, 3, 4 krave imam. Ok. Sada ću vam ja ubrzati klip dok padne noć. Vidimo se kad padne noć. I evo nas ljudi moji, kao što vidite, pala je noć koja će trajati i trajati. Znači sada mi trebaju nekoliko skeletona. Onako, more. Ok, jedno ga već jedno. On mi treba. U prošloj epizodi, kao što se svi sjećate, nisam uspio u jednoga tamo jedan, a dobro, samo fora ovoga dobijemo. Mrtav si. To je to, jedna strela. Ćemo je napravljena i tamo. Vrti. Znači koliko? I H2 skeleta. Samo je neka fora. Probam da me tamo ne vidi. Ajde ću. Znači eto je to. Sad ću ja ovamo da ga navučem. Da me onaj tamo ne bi vidio. Mogu tamo neki. Ajde ću. Dođi, vamo ćete sahraniti. Mrtav si. Ovdje. To je to. Koliko imamo, kako nema mjesta za strijele. Čekaj, eto. String, čovječe. To je to, ove dve strele ćemo pokupiti i uzet ćemo onoga još tamo skeleta. Uđi skeletonu. Žum. Ne, udri ga bre. To je to, mrtav je. Ovako, to je to. Ima i mrtav je ovaj skeleton. Mnogo tamo još jedan. To mi kaže. Skeletona ćemo se obahati. Mnogo tamo još jedan. To je i mrtav si bre. 4 strela i ljudi moji, da li je to moguće? Imam samo 4 strele. A dobro, nema veze. Mi ćemo staviti dubijamo ovdje ganad. 6 strela, pa ljudi, ovo je čisto sreća. Mnogo tamo jedan zombi. Ali sad moramo da se regenerišemo, ja ne bih trpala skeletone sa 5,5 srca. To ima mač, imaš mač. Jel, imaš mač? Vidim ga da, maš. Ok. Sada možemo da tražimo još neke skeletone. A ja da ja dostavim u čestu. Koliko si se spavnuo taman kad sam krenula te tražiti. Dođi vamo. Dođi ovamo, brate, ću ti dam bombone. Eto. 8 strela, ljudi moji. Obogatili smo se kao ludi. Sad idemo dostavimo ovih 8 strela u čestu.
da bismo mogli da imamo još više od 8 strela. 19 strela, pa moj, no što ti to? Pa to ti je, kao što ja imam ovdje nepotrebne stvari. Cobblestone, gunpowder, diorite, bone, fabric, i to je to. Idemo da tražimo skeletone, prstenoć, uveliko traje. Idemo da pojedemo kao prvo ovo i idemo dalje. Nastavljamo avanture traženja skeletona. Ono se je taman, brate, kada mi treba. Dođi, mama, bre, ću te sahranim. Da budeš rip. Ne umri, bre. Ti ćeš mene. Što? Beži, ne, beži odavde. Zarani. To je to. Hoga. Moram se u vodu regeneriš. Dođi on gađi u vodu. On ne može me pogoditi. Da ne može me pronaći. Okej. Pa rako. Gdje je? Kuku. Ja ću ovdje da umrem. I die for as a skeleton. Dođi, ovamo, majku ti. Da bodem. Kuku. Ne! Ubio me prokleti skeleton. Moram hođem da zaspijem ljudi, moj žao mi je. On me ubio prokleti skeleton. Idemo nazad po stvari. Okej, sad sam tamo pali. Evo, znam. Okej. A ne, sad ti follow Enderman. A dobro, neze. Ako ga ne gledam oči, neće ništa biti. Gdje je ona prokletinja? Majku ti Džemević. Ne, brate, ne sad da me gađaš. Aj samo da dođem i da ga ubijem. To, sad se zapali. Pali se. Izgori da Bog da. Izgori, jesi izgorio. Još 2 strele bonus. Hvala, samo da uzmem još one moje stvari što su mi u vodu popadale. To je to, ova ograda. Mislim da mi je još nešto palo u vodu. Onda ajmo u dubinu. Vidimo da mi je još nešto tu palo. Nema mačeve. Nema fucking... imam to... Ovdje su inače pale te stvari. Jest. Moram sve sada i pokupiti. Strela, čovječe. Op. Što je? Nadam se da sam sve pokupio. Što je trebalo. Ajmo. Ugušit ćemo se, bre. Imamo li još nešto? Evo, začarani štab, 2 mača, to je to. Čito. Da smo uzeli što nam je bilo potrebno. 4 strele bonus. To je to. Idemo nazad kući, ljudi moji. Imao sam bukvalno ovdje sreće čiste. Što mi nije ovaj skeleton odvalio. Od batina. Pa dobro, nebitno. Baš smo preživjeli ovu ludačku noć. Okej. Pa 23 strele, meni je to više nego dovoljno. I sada dobro što imam dobro ovo rotten flash pratilo. To se nam bre rotten flash. Ove mačeve ovdje ćemo sve da prebacimo kod mene. Okej. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Minecraft preživljavanje u traženju skeletona. Bili smo umrli, ali nema veze, uspjeli smo vratiti sve stvari. Tako da vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!